everyone! Thank you iti sanya pan nakaumumang agdangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama ita ngamsakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko diti puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigod akadalak, nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat saan na nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan laon ay tinakam ko, apay nga isupay asaan na nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Kat kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon diti lugar tayaw, na kayo akanayon tagkuy-kuyong iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakin ka, unaw. Tsak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling baknang. Palangwad aya, kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang tabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may ti sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag diti lugar tayaw. Anya tamuyo ngay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jay tao. Ay, saan ko nga rodan na gayem, day, jay? Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan. Masuronak. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kawan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inakman gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ni amok idi, ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya? Makitkita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samit. Addan salay jay balay da. Di mo rumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayim ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di alaan ti chocolate ngay tad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itad na ka nagjipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang aawa amin na grado na. Kan may sa,
Nakaadalak, nga misungay, awan na ilupas na, nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimmak na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timangmangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agina. Matawara la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't agparaman? Kasjay ati mayat, amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday, ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis dangaraw, di kayo kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay? Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tiawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di man sang kauling nga bagaday tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kundi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutek nga men timbagbaga dyan akta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay ina nga agraraman. Na pride nga min ti anak ta.
Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Malaka niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan man? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa. Ada ka no aramiden na balasang ka. Isa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumayda. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay awan. Mayaten balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka mabalin? Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di tabalay damelay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Ken nagistorya itay kanyak. Ado ti sideline na. Iso nga ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti kolehiyo. O nay matikas ta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Melay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagat ling utak.
Nagbanglukan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't melay. Ada nga min ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Ket dakkel to ti sweldo ki jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayem ko ananang. Ni Aisa. Mas awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayem na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kankwana. Ngam kas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kankwana. Timam na'y tipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kankwana ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin ti riknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat na itinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwang agnag dito'y lindon? Siyak Aisa. Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pailaan ditoy. Tama nga no, mabuteng kang agmay sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik ngagtrabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka. Kunak man no ko na mapagbalinan nak nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad ditid ko akwarta ken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Apa yan nagbigkat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawan na ita in love kamutan kanyak. Ay, kwa. Ato iti kwarta. Ita mo nagiti dadakal mo. Ala, ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapan na pala, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impawit na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay,
Anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan na kitilugan ko. Apay-pay lang. Kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka. Ibagam ta agawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain. No makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayem ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak ipostiro pa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pauitam na iti dadakkel mo ah. Ay, saanan? Orno nga klangan tititad mo. Tano agawid ak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mat. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga numapukawak. Ala nga ron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi ah. At datan dito yung restaurant. Ikatimon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka nam ngay no nakashades ka. Kung naktumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon, abapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Pangasim, di ka agis skandalo dito eh. Ay, Lindon, asino tayo ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabito'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. At dalat na babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ba ka na ko? May kanlindo. Agawid tan. Kamo saan? Mga yabak iti pulis dito. Sige, sige. Agawid na nga roden. Oh my God. Apay ngay. Pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo titurturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tilang ang asimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo titurturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang.
Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Diya kung nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit na bakrang ko, tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya? Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisa. Kagap-gap po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kayat tagsikog tatang. Diyak kayat ti may babain. Kandiyak kayat arumo pa iti ama na dayto eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadan ditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, kasnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga ikat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Pudno nga ididamo talaga ajak kaya ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak no di tinangaklon itigasat ko. Ado tinangag ko asao-sao dagiti tattao nga tinilmon ko amin dagita. Kaya't idimpas ngay konti anak ko nagdanagak. Tamangan ko no kayong ingas launay ti ama na. Ngam syakmat ti malaan na. Ngam no pa'y kasta ado tinamiris ko abidot ko gapoy ti kastoy nagbanaga. Ado tinagbasula kiti kalabas. Ti kinauyaw ko kan ti kinangato ti pride ko. Awan gaya matalaga tinapinta sa pagtungpalam no dakas da agari iti kaunggam. Alakastan, tigayem mo, Aisa. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta manan iti tunggal maysa? Baro manan nga episode, wano sa bali manan nakapadasan ti may drama dito Manang Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangam. Sakbay na, makablawa mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirma ng biyanang, ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasam pa'y uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak, nanang. Iso na lang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan ak, tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka amakaadal? Kasano tayo laangan nga, hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi.
Di mo pilitan no talaga adin na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela tapno pumintas to matibiyag na. Kita man nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ag trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyak di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin nakabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngam amuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si kang amin ti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di kotse pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senyor di kotsidan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raon. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta.
Naimbag tula no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, way, pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ninyo naor. Di mat nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Ah, awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Gusla kami na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan da. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamutan niya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kau. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kau. Ag nurse tao ija Brown. Tapno sigurado adak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan ka. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastan ti bagbagana. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano sa anak ka mapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang iso awan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabaalam mo't gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro, Tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. Sige. Basta tarimaanam ti ag-eskwela, Anay, di na ko mapaayan, anak kau. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam, tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad, anak kau. Tatang, Kundi nak ibabain, kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada, amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Sa ibagbagada nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada, asaan na po nun ay talyonor. Ipakitam analain ka, makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka, pampanunutam nga min nakulnit ti ulo, iso akas ta. Kabailam day ta anak kau. Okay, kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda giday mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na giday mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Awan, agad nadak Basta nakita na giday mulak, tanay. Jak makaid na, baka...
Awanan bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela ah. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan ah. Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mutkit na iti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to iti abroad, mabiit la masukatan da ita. Anya, Oh, ato iti pagbayad mo ita si Mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kami, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners iti abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Petnay, balaagan ka man ang Leonor. Agadal ka anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardeng agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Winman LV. Tuladon ka. Kaya't kuti ka si aramidam. No linyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan kang agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado ak. Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo ak man nga rudkan ka LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tan. Malas at talaga ti kastoy. nay apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang ah. Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time ah. Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan ah. Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata ah. Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pa ilaang. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na ah. Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kum kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-apak ti grado na. Nay, naila ko yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pa ilaang. Ay, sa bagay, talaga nga min nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga min nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos day jay ah. Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo ah. Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin ah.
Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan da dayta. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga no niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilagpas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan, anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga ita, ta sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak tabakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Ha? Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itad kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanan dak ko ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanan dak ko ma. Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa ni Dal. Maghilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka. Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya,
Pangalaan na may ti kwarta na nga ay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan tatang, nabayag ka na ipatakder da ito eh. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya ka kwarta idi apag tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pangaraw. Tiamaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kumaanak kao. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensyaak. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, kat ita ison ti mang tultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Ala gagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script kan iti drama tigayem yon, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagaya makablawan di tunggal maysa itinaragsak nga oras kanal daw yo amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aida sa napudnoanagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dita Vegan, kani Henry Gelasio. Kasi man ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tanabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maagdaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Inkagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay.
Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maaddan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaadwan ang nakapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda ka no posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maaddaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, ay da? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maaddaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda. Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay ang mangagas ang awamot epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat ka na dilaylaang ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumatlaang. Saan pa siguro nga itat ti umno a panawin? Kanon tupay ngay, mapanon titawan, bakit kun lakay tanton. Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na. Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, no kasta? Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yukan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga'y. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa'y? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pa'y la kumangamin ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensya na. Kasano nga deta? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Alang aron, mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat mo asawain? Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak.
Anya, ay kasanudaytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung nga anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yo. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti da diferensyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambanlog laang dayta. Kan, diyak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngarod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, sel mo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita ito, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog ka nga aglako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, diyak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa? Mangtangdanak to. Adamat ngamin trabaho. Siyak kumatimang tulong kan ka nga aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayon nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kape ng order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditaw. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan ko ta nalimeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay kat, adaken ka dayta Mang Luding.
Tano siya, talagang agkasapulan na iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan akmut no agmay saak. Siya kon dalaam adi. Ayda, agsarata yung diti pwesto tani malamanon. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Wakit, kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay Jeff Pwesto, selmo. Ola, mangan ka. Tasak pala ti aglako, ay da. Katsika ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makaamon nito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon nito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Ayda, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabiin. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi Jeff Pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin tayo nakalaan ng order ko. Uy, Ayda, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko da ito Sa baling aminan ti madmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Ayda. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami ti tunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat iji pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Apa yan? Madia talaga ti rignak. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom.
kabaulak ti bagik. Rumor kan. Alang nga ron, awagan naklang no di mo kabaalan ti bagim ta agawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakag? Masikugak. Anya? Masikog. Nene. Kasano ana pasamak dayta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Kaya, ikatan kamutan kasboy ko. Lay, apay nga yakal lat-lat tam ti panangikat mo kanya kayda. Wan, tasaan ka nakasapulan, Luding. Katapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kasta lakalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Namin ado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man na tilalawlawatam? Di mo serious wunday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pagaangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, anyat ko na ti doktor nga Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo ijibalay inton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpayso. Ibagam tagpayso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aklonak, nagbasula. Nailaw anak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, Joy boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawan nagla talaga. Kat nag-ameri sa konsel mo. Nayan ti kastangay naramid mo anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay? Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungpat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad.
Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga baruanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit tanisel mo ija abroad. Aging ka di itakot, saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro, di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Impakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatin mawatan. Uray asino mo't siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaang di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anyamot ti ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnama ka mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day ta kapadasan, ti may sa kabsat, di drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kun iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.